Pauset yumfam uiba maruiba pau kharab da tawjare vaccine kaplaba matungda sirabadi lupa lakham pine Wangjing Tenta Assembly Constituency de Lipa Kanagumba Mioi Amara COVID vaccine first dose kaplaba matung Namit Tara Marina Dingina Contrani Faba Gipanung the Lake Hidaba Yaurabade Imung Manu the Lupa Lakham Kisan Pampigani Ana Constituency Asigi MLA Paunam Prozena Fangdokre MLA Brozena Constituency Asigi Development Kita Maxim Kiba Tonga Tonganba WhatsApp group sing the Tador Pasero Lamada High COVID-19 Lina Lechat Manung Asita Constituency Asigi Miamba Awa Ana Yahondana Pagning Wakal Nugaina Tamnabo Honare Makatana Suhona Higari Amade Constituency Asiki Miam the Signal Latana COVID-19 vaccine Kaptopiduna COVID-19 taking up to another Minasi Aina Paladuna COVID-19 Naramgari and a signal later by the conductor test of Hopio Ike Vaccine Kaptopi Matang the House Manipur the Cap the vaccine as Ikari imita signaling late safe for the vaccine Kari imita Tauroi Aina Paladuna vaccine as Kapa Matamda Kapa Matung the Mitaraga Marini Dagi contra power given the vaccine as in a maram or like it by Yaurabade Maki Makedi like it by Mung Adu to Balakama Pigani Aina Pangdoke Wangjing Tenta Assembly Constituency COVID-19 positive weapon using the Sana Taknapa Polam Sing COVID-19 first wave the Horaka second wave as if the clip and the tank bang likely Aina Paladuna Kahin the water of using the Su Ahin Bami Jang to the likely Makatana Su Sankigani Ike COVID-19 get tar wave Amalakigani Hanabik Matang the Paladuna tar wave Laklabasu CMG Mediang Makada Madupoteng of Sam Sari Ike MLA Brozena Miangi Puning Patharaduna Piki Warod Atu Makatana I COVID-19 get lockdown Amadi Carfuna Awaban Haliba constituency Asiki Miam Punamak Poinu Pau voters Labam using the Dame the Sankesi Taratara Bidra Miangi Puk Hangaloi Government ki all as pension pangriba halsing the people all as pension su left the antok pagaloina lanayoina government ki pension pangriba mapuriba kaina kripinu pising amade physically handicapped persons sing the su pension sing antok lagani aike constituency asida BJP po mapangal kan khata po khona bada chawna thawtang loribe women committee singi phan oina ba sen amadi yumda sinana ba pukham sing su athobadi antok lagani aike Magna Makataraduna constituency Asikilo missing Zai for Taurang Sipai Kapaloina Nongju Panta Matam the Amadi Gari Satok Sasin the Hiana Kudong Chana Baginamakta Dabuka Paunari Balambi the Nung Tada the same Sasin Bagitabak Sing Sopakatpa Hauragani Amadi Masigisumata constituency Asiki Jumbak the labor Lampi Amadi Leraxing Lakadurba General Election Gimamang the Koila Tatu Mia with the Muzai for Taurang Sipai Ike Wangjing Tenta BJP Mandal ki members sing amadi MLA workers sing mating kaloina constituency asiki miambo COVID laina laichat manung amadi laichat asina loi khraba matung daso chamana ba ponse mahing amadi hingmina ba masa mau phaba chawkhat ba kendra am oina ba khona gani aina MLA na phongdoke masagi chahi ni fu manga khakta ngai ri ba BJP ki MLA Puskar Singh Dhamina Uttarakhand ki minister oire masagi chahi ni fu manga khakta ngai ri ba Uttarakhand ki BJP ki MLA Fusarkar Singh Dhami ngasi state adugi taraga mathoi chuba minister oida state adugi governor Bevirani Maura yana wasak lokre state adugi minister Tirat Singh Rawat hokibi irai numit governor the resignation ki se pesin kraba matong ngasi Puskar Singh Dhami minister oina wasak lokibane Dhami na ngasi minister oina wasak lokiba asi hokiba thamari asigi manungda ahumlak subane Dhan Singh Rawat Rekha Arya Amri Swami Yadeswar Ramsungasi cabinet minister oina wasak lobadi yauke Wasak lobagi thoramadu the BJP Uttarakhand ki president Madan Kausik Saruya ke Mai Fangdaba ki mayukta Punjab ki CM ki jumda thomjelakpa AAP ki workers sing water currency na tuna tankhai kre Congress na sasan pari ba Punjab ki minister Captain Amrinder Singh ki jumda mai electric changnai na Fangdaba ki mayukta thomjelakpa Delhi amri Punjab ta pass tauba Aam Aadmi Party AAP ki masing yamlabo workers sing state police na water currency na tuna ising kaptuna Kap to Natan Kaira create an agency pound of Hongdokle. Stedasi the low sing bagi akan bertambah pakai perjam dan darkar orang lepas summer fix our decision matamasida. Mai matik jana pi tapi miam the teknik awal baku akan apa AAP ki workers indongarang. Si minister ki Banglo tam na thomsi loktu asau ba irang amat thorak patagi si minister ki paudang matung ina police na water can kapsalaga tan kai kibani aire. Water can endaki lep palaitana ising kapsin patagi worker ayam bakai kai tuna Banglo ki mapal deki mai ki khang tan siena krapa pauba. Kongjang loising adu losing laki ba AAP ki leader kara disian ki bagi mhota si minister ki Banglo manung tamna si khang ba makhai sangsina ba khona badage Banglo ki akoi bada mafam sing do ngak siliba police na phajen khre an agency ki pawodna palle
इलेक्शन ममांग थबक कौबगी हैनाबी थदोकपियु JSC स्टेट लेंगा की थदोक पंगमद्रब चनबी अम ओइना मिखल नक्सिलक्लब मतमदा थबक कौबगी थौंग असि यारबदी थदोकपिरो अफबा हैनाबी नते खुनाई असि तुंगलम चटकी मियामना फजना ngangnaroi had all Manipur 10th and 11th IRB Rifleman 2019 base JSC Biwa Bosi completed candidate Sengi Secretary na Tadorpa Cherola Padalenga ki Poning Sinchalagle Cherola Sina I Youth for Science Hina Law Libataja Asida Ariba politicians sing the Satarama Matang Chana Travatong Singatogi Mato Tamba Manba Monda Nasikilangan election among the Lona Tabak Lona notification talk to form topic Chanabi Asi Ikaining Ine Magi government matam the election made the Tabak Torum Laga Lotion Panaram Dabaki Miam Kamting Wanake Ngasigi state lenga kasiri dai the Kangba transparency Laina Tabak Toriba Amri Haina Miam na Tagan Ribani Adubu Lakadur Mikal Mamangda Tabak or Patarabadi Old Hill Tribe 10th and 11th IRP candidate Amade Guardian single Ludina economic blockade forward Satagani Aire JSC S bar or candidate Singi can be to not 10 Chuba JSC asigi S bar or candidate Singi can be to not Tara Suba Amasung Taragamatoi Suba IRB recruitment adogi palso Atubo tamda lok thokpina palenga ki mi ing singsilagle Delta variant case wangkhalakpa Manipur Delta variant virus B1617 to case masing wangkhalakle base line logo chumloi virus makhal asin hanagi suraj cov to virus tagi chada yankai tagi 60 phawa hian launagale aina virologist singna phongdorak palaire hausi covid laichat asi sandok panem tharak bagum khandana miyamna komthongna rapaki mami tariba se laibak thiba mani aina lobi hai Manipur lenga ki Directorate of Health Service na jun taragani pand ahan boina Delta variant ki case taragani pan leire na phongdo khiba matong na mit taraga mari nikim batungda amok Delta variant case humpuga mapan amok thengnare ana July ani da phongdo ragle pawasidi lenga na miyam ti heda section of ingan bibani aina lobi ai China gi one city da kumjali sing ani taraga mapan ki December thada surus cov to sandokle aina khangkhiba matung chahi amama khairom asida malem sin batung na sandora kre Virus asi mutant toruktu tongan masak uba pangkre UK da alpha variant theknakre madutana South Africa da beta Brazil da gamma theknakraba matung India da khwaidagi naupa amasung anagi virus asidagi chada yankai dagi humpu hena lawnagan ba delta variant leire haiba chaliba chahi asigi jun taraga mathoida khangba kamkiba matung malemgi leibak marfu manga da virus makal asi sandorakre virus makal asina malem da homsuba covid web thogalagani haibagi akiba phongdongnare India da ahanbo ina thengna kiba variant asina malem da misimina gi sang amuk khena wangkhala lagane laina asiba leng bangam bahidak marang kaina putok pangam dabana vaccine ka pa haiba sinatana miyobigi ponsi kanbagi amatanga raba pambai oire adaba vaccine ka bagi thaba khumang jawsin bangam daba asina akiba phawale chaliba tha asigi ahum phaboda mioi lak taruk rom tamak vaccine ka pangamle masigi manung da Covishield vaccine dose animak kaplaba mi gi masing lising marfu ga mari chatruk kunthra ga maroi kunthra ma thoirom tamak oire Vaccine kapagi sang name asin laisat asigi ahum sabu web thengna bada awaba amadi oiragane Vaccine kapada theng thabagi maramdi miyamda phawriba akiba amasung chamamna ba wafam sing chengdok pangam dabarani haibi yai India da sinariba vaccine makal sing asi chamada chama effective oidaba vaccine kapla basu marks kodabani loinana SOP nga kadabani haibasina miyamda chingna ba kaya phawalle kapkriba vaccine asina matam kya sang nga thok pangam bagi haiba chap chana phongdok pangam daba asisu amane Asiguma maram kaya asina miyamna vaccine kapada haining ba pok tabani haibiyai hiram asigi matang da lengak na mayek sing ba wafam phongtokpham thoge vaccine kapada khudong thiba thokpa yai haibagi akibadi hanthare haina lawayai housing miyam da chingna ba phauliba asidi vaccine asina matam kaya kuina laina asi ngakthokpa ngambagi khangdaba vaccine asigi side effect ningtina khangandaba asisu maroiba maram sing oire vaccine kapagi matang da pen da banatrakna pamda wafam phongtokpham yoi sing phabana kanagani thajade Miam da Pauriba Singaba Sing Okanba Hyperson vaccine Kapi Sang Hangadan Bangamgare Makatarakpa Atopa Yamna Noida Pau Amadana Brazatabada Imung Amaki Mioi Manga Sire Zarkhan ki Khunti district the Tokiba Brazatabaki Tautoga Mata Imung Amaki Mioi Manga Sikre Aina Official Sing the Hasi Pongdokre Taudogado Khunti district ki Kara Bluk Manung Chanalaiba Dautoli Kundangarak Numidangwaram Tokibani Anasamakan Pongdogle Kunti ki Deputy Commissioner Sasri Ranjana Aike imung adugi miyosing adu labukta thabak suba satkibane aduba nong churakpadagi upambi amagi makada nong thoptan lehinge da laibak thiba thawdok adu mayuna kibane laikhidrabasing adugi manung da nupi ani amsung sahi mangarom surabar pamasa amayauri aina phogdol aduna hangna haike thawdok adu da sahi ani khaktang hairiba angang aman aruba phibamda soke BJP ki National Secretary Organization BL Santos da MLA Taragani fana worker Cherol Pisingre
नवेद हमनी की खोंगचत बीजेपी की नेशनल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन BL संतोष ने इम्फाल लादुना मथंग सही की अगन बसरुक पांगथोकदरुप मणिपुर विधान सभा मिखल की फिबम यंगसिनख्रे मिखल असिदा बीजेपी ने चाउन माइ पाकनब लालोंग चलंब मतुंग था असिगी अहुमद इम्फाल थादोख्रबा BL संतोष ता जोंसिनब लेंगाक असिदा यावरिबा MLA तरागनिपन खुदिक पिदुना अइब चेरोल अमा पेसनख्रे आइरे पाउके सोर्स अमगी मतुंगिना BL संतोष ना इम्फाल द लेरिंगाई बीजेपी की जोंसिनब लेंगाक असिदा यावरिबा MLA सिंह इम्फाल के होटल क्लासिक ग्रांटेड अमम तो उनदुन वरी सानदुन मखोय मखोय की मत लौके मागना MLA सिंह अमम तो उनदुन मत लौरब मतुंग MLA सिंह न पामलिब सिंह अदु मंगोंदा अइब चेरोल ओइना पिरकनब खंगलकपदगी MLA तरागनि पान मखोय मखोय के खुदेक बिदुना अइब चेरोल अमा BL संतोष ता पिसिन खिबने आइरे MLA तरागनि पान पिसिन खिबा चेरोल अदुदा पार्टी मपांगल हेन कलननबगी दमक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री सिंह अफब मरी थंब ngमदब मिनिस्टर खरा यावरे मासी तोहनबिगनु फोंदोकपग लोइना कैबिनेट मिनिस्टर अमगी मथक्ता अकनबा वाफम थमदुना पोर्टफोलियो खरा फावबल लौथोपियु हाइबो वाफम फावबा यावखे आइरे नागालमरोम द वैक्सीन की अंगकप अमदा नुपी अमा वैक्सीन कापलप मतुंग मिट उखरे लाइगांगना मियाम द कोरोना वैक्सीन पाक्तुना द काफननब होनरबसु मियोय कयादी वैक्सीन की मरम द आरान बथाजन भी कया लेनरे अदब वैक्सीन कापलुरब कया द पॉजिटिव रिजल्ट लाकप कया अम थेंगनरे मासी की मनुंग चन्ना यामना नुंगाइबा पाव अमदा महाराष्ट्र के वासिम दगी सही हुंपुद्रा रोम सुरा भिनपी अम्ब कोविड-19 की वैक्सीन कापलप मतुंग मामिद उरमदबदु उजाखरे आइरे वासिम डिस्ट्रिक्ट की बेंडर वाडी दगी माथुर बाय भेरबे कोविनपी असि हौकिबा सही मपल्लोम असि उबा ngमदना लाखे आइरे मिदंग आउदोंग तौबना मरम ओरगा माकी मिद नहा अदु अंगौबा काबदगी मिद अनिमक उरेखेदेबने माग हौकिबा जून 16 कोविशील्ड वैक्सीन की अहानबा डोज कापखेबने माग हौजिकती चादा निफु उबा ngमले आना पावमिसिंग फोंदोखे मांगना वैक्सीन काप हेक नोंगानबग खरा खरा उबंग हमले आइना पावमिसिंग फोंदोखे मांगना वैक्सीन काप हेक नोंगानबग खरा खरा उबंग हमलखे आइखे अदमनमग डॉक्टर सिंगनदी थौदोग असि वैक्सीन कापलग थोखिबा मानते आइना फोंदोकलदुना खरा हेना थिजिनबा अमा चंगली आइना फोंदोखे नपी असिगी इमुंग मनुंगनदी मिट उरकपा असि अंगकपरि आइना फोंदोरकले मरगसिदा हौकिबा पुंग 19 दमियो लाख 19 के लिसिंग मरफुगा माथोय वैक्सीन कापतना पुन्ना लेबाक असिगी होइना मियोय करोड़ 35 का लाख 95 की वैक्सीन डोज वैक्सीनेशन ड्राइव की मखा कापखरे आइरे अरुविद कंटेंट असिगी मरोइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल अमदी फेसबुक पेज असिदगी यंगबिरबो पुनम पथागजरी चैनल असिना तोमदा कानाबदे सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरम लोइना लाइक एंड शेयर तौबसु आबिगनु पुनमपो अमुखान थागजरी।